Evo danas je prvi dan Kurban Bajrama, nalazimo se na Jarčedolima. Možete li nam kazati koliko je do sada došlo ljudi i onih koji uplaćuju u stvari za klanje kurbana, na koji način funkcioniše to na ovoj lokaciji? Evo ja ću na početku iskoristiti priliku da svim vjernicima, muslimanima u Bosni i Hercegovini šire čestitam Bajram, da im poželim dobro zdravlje i ako Bog da postižu puno uspjeha u životu, lijepih trenutaka i sl. Mi se nalazimo, kao što ste kazali, na vakufskom imanju Jarčedoli, gdje se svake godine, evo od 1970. kada je ovo imanje uvakufljeno od strane Rahmetli Ahmeda Tabakovića, organizirano provodi aktivnost žrtvovanja kurbana za Gazi Husrevbegovu medresu. Ta aktivnost je počela ranije, 1961. godine, dakle ove godine je 65 godina od početaka te akcije, kada je čuveni hafiz, profesor Čamil Silajđić, svoj kurban donirao za Gazi Husrevbegovu medresu, i to je se svidjelo tada Sarajlijama i oni su već naredne godine počeli svoje kurbane davati za potrebu za ishranu učenika medrese. I evo ta tradicija se nastavlja do danas. Ona je prerasla u jednu značajnu, ozbiljnu organizaciju u okviru koje mi godišnje, odnosno u dane Kurban Bajrama, realizujemo oko 3000 kurbana prosječno, dakle, godišnje, a na lokalitetu ovdje na Jarčedolima u zadnjih nekoliko godina mi prvi dan Bajrama žrtvujemo 500 kurbana. To je u stvari način da mi našim sugrađanima koji su ukazali povjerenje i svoj kurban dali za medresu omogućimo da prisustvuju žrtvovanju svog kurbana i da preuzmu dio kurbanskog mesa, dakle od njihovog kurbana. Ja mislim da je ovo jedinstvena lokacija na području kantona Sarajevo, gdje građani mogu doći, dakle prisustvovati obredu žrtvovanja kurbana, a znamo da ljudi u gradskim sredinama koji žive u stanovima nemaju tu mogućnost, nemaju dvorište ili naprosto nisu obučeni. Kao što sam kazao, ovo je jedna jako izuzetno složena organizacija koja podrazumijeva dobivanje potrebnih saglasnosti, odobrenja od ministarstva, veterinarske inspekcije i tako dalje. I sve ovo što se danas odvija ovdje, od prijema stoke do njenog žrtvovanja, klanja, transporta i tako dalje, odvija se pod nadzorom veterinarske i sanitarne inspekcije, dakle moraju se ispoštovati strogi higijensko-sanitarni uslovi. Evo samo još vaše ime i prezime. Naser Mehmedović, pomoćnik direktora za internat u Gazi Husrevbegovoj medresi i predsjednik komisije za kurbane. Hvala vam puno.